Mấy cái quay na tao Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek chun rei nai la mai thun riu dari. Asai April tari recruit na pungu kum sing nei na treat na pungu. The Gaanphiu Tamenglong local newspaper king in Sam the call. Kangpokpi April tari recruit na pungu. Ziliang rong inpui kinder tribes che mai liang mai Rongmei kani inpui tribes strong leader nunrui. April tari recruit na padai kum sing nei na treat na pungu kau. Consultative meeting Consaram community hall kau. April tari pungu kum sing nei na treat na pungu nung kuki mai nunrui. Consaram mai nunta. Etek suna kai sam su kasi laukan mai lam kau kapien kariu kan thi. Meeting kau tai mansai chingkhat inbu rui kwang kasau laukani. Assembly tat kai kan mai kan kau tai tribes nun tong leaders nunrui. Kanyu tong statement sa indao patna kapien kariu kani tuna sa kani. Meeting kau kaki nai mai latbam azu kapien kariu kan mai tang tribes koi rui. Anyu pu pau rui ka lau mai ramdui ta ngak in sam khang khani. Kan in sam khang lading la kani tuna cham dai rui ti thai kani. Infal April 3 group na padai. Indian National Army Martyrs Memorial Complex Moirang Bisnupur District kau. Manipur Governor Ajay Kumar Vala rui Chief Case suna Moirang kau. India tong flag sai thau rai lian kan maiting kum rik ta chat na khat tak maiting mi khau flag rik ta chat na khat sai thau na kamung tat kai kan thi Netaji Subhash Chandra Bose rate sai mi bang khau kum sing khal pai skill rik dai na padai khau in India tong tricolor flag rai liang mai suna moirang khau sai thau kan chonge kum na mi tuang ting mik ta assigning tau dat mai suna kamung tai nai kan chongi sai tuang mung khau tai governor rate Netaji Subhash Chandra Bose tong statue khau mun kat lau kani kum na INA museum ni zau tat lau kani museum khau tai artifacts documents khani memorabilia goida zau lau kani governor vala rui asai Indian flag zai thau rai liang mai bam khau tat gong lau mai hai kamai pai na chakhwang suwi mi tuang bam ka ha khau India's national flag rai liang mai suna zai thau na India mai ri ning tha suni mai chun sa indau kan mai bam tai tuna sa kani kumna Indian National Army rui bau na freedom movement khang kaniu panti kat pat kan menung ta chakhwang sumai lian kani Infal April 3 group na padai Manipur Congress leader Okram Ibobi Singh Rui April 3 group na padai nong chamla mi khau sa indau kan mi khau Congress State Unit Rui Wake Amendment Act and nukmak my petition Supreme Court khau file silau pni thei tuna sa kan thi kumna NDA government rate Muslims kani ba mai minorities nunta etek subam thei tuna sa kani Chief Minister Phungliang ka thum lau mai o Ibobi thilaina Wake Act High Constitution ta tuan mai ek de tuna sa kani India high secular kandi de Tiki intao tong NDA government rate Muslims kani ba mai minorities ta etek subam the Congress State Unit rate legislation ta athung khang chamdan bam the kumna Congress team rate Wednesday nong Delhi tat pni the khani petition high top court khau file supni the tuna sakani Web Amendment Act High Constitution ta paina tuan mai ek de kumna Congress remi tong act di high accept sungam magi tuna sakani Senior Congress leader the rate Manipur khau president's rule law ba mai di haini pianmak mai indau kani Asai nga na BJP re government form sukhang mansai ka singnai bam sini tubui zang form sumak bam tongchu tuna sa kani Manipur khau president's rule law mai ta ka haw magi democratic government haitu legislators nunre represent suni tuangde president's rule law mai tu state da zau sin thai maki kani law and order da zau sin khang kani nga ma ke tumai lian tongdi the tuna sa kani Congress leader Okram Ibobi Singh Rikuki Mainunta Maitais Community Rajurachanpur District Khau Nai Mai Thangjing Singh Khau Ting Kumpum Rakalum Tadbam Maitai Nu Lau Khang Sang Hoi Kani Kuki Naga Muslims Hamid Hai Maitai Hai Kagan Ting Sang Si Thang Re Lung in Sam Gwang Tong Di Thi Kumna Kuki Mai Gwai Re Ka Khan Kai Lau Khang Sa Kani Aniu mai kwai na Manipuri state nai khadram sini nai khathu lung kariu dat kani de aniu mai kwai na illegal immigrants ta nukmak mai rana de tiki di lung mai nun thu lung kariu bambuni de tuna sa kani mi tong lat bam hai kuki mai phom charuk re thangjing sing khau mai tai community re tingkum pumra kalum tat bam mai ta asai kum thingkan me tang ru ye fall April 3 ru na patai Manipur khau kagan asagla lu in tha gwang kan mai khau April 3 group na padai nung intay minun tong salai ta red flag hap mitai flag of kanglai pak tuna thai na mita kuki jo tong num mai phuam khwangi tuna lumsi mai ri kasui na khani ka dim bin na sinui na sukan mai video viral tat kan mai khau mai tai community khau lung po mai nai bam thi kuki jo militants nun khwangi tuna lumsi mai nun tai military thier khau uniform spiu kani milung khau all Manipur United Clubs organization tong president Nando Luwang ri April 3 group na padai Monday khau pian mak mai sa indau kan mai lat bam khau salai ta red flag ta sinui na sukan mitai
mai tai community goi ta laukai na sutuang di tu na sakani mai tai symbol ta laukai na sukan mai nun tai cookie jo underground groups kwangi tu na luwang tere sakani AMUCO president tai concerned official nun ta investigation tat kai na ka khwai nai mi pulun tai thai pat khang appeal sukani mai tai community ta chakhwang mang mai chek sukan mai tai mi tuang kan di ti hai ni laukai mi tan de tu na sakani salai the red flag 7 colors mai tai klein kai khwang ta represent sutuangi mi kiuthu ningthauza luwang khuman angom moirang khanganba khani salai laisang them hayi salai the red flag hai mai tai community tuang lung sam mai ta lian mai suna sinbam chonge Infal April tarik na pungu Manipur khau presidents rule law mai bunai gudba milung khau National Political Party Shiv Sena khani civil society organization kokomi ripian mak mai indau kan the Shiv Sena Manipur unit khani coordinating committee on Manipur integrity ri central government ta pian mak mai indau na Manipur khau chu sak mai kwangdat ngam mak na pam mai hai central government ri day to na sakani Shiv Sena Manipur state president M Tombi ri Manipur presidents rule hai ka hu mak mai tutless khani mik hau mak mai signless day to na sakani President's rule bangkau administration hai tan chui ri makhe kumna latlu kai inbu kuni mai biak thang tan sukan makhe to na sakane Union Home Minister Amit Shah ri mai tai community khang free movement initiative sin thau kan mai tai ka thai in thai makhe kuki militants ri governor tung appeal da nu law mak bam the armed surrender sukang appeal sukan mai tai ni gwangtang mak kan the mi high governor's authority to direct challenge sutuang di the to na sakani BJP ri Manipur Legislative Assembly kau majority subam sini government form sungam mak mai hai democratic principle ta laukai metan de kumna mansai nun tuang lumai ta thau sumang mai thiak de to na tombi teri sakani kokumi convener Khuraism Athoba ri ni central government ta khwai tina Manipur crisis kau misinformation sulawi to na sakani chingphai kau lunglo mai tai community ri asainga na kaniu tuang law gudat ngam mak na bami kumna kaniu re kaniu tuang basic rights kani livelihood hai sin su taudat mak na bamthi to na sakani Union Home Minister Amit Shah ri Manipur tung crisis sai luai the to na sakan melat bam dani tan nanu ni mak mai indau kani tamai kap khem dat mak bam sini issue hai thu loilau mak ekum na la lu hai ka haudat ni khau ka haudat bam nu dei tu na sakani the mai kap dat mak mai hai chu sak mai the tu na sa khang ma gi tu na athoba ri sakani Shiv Sena khani kokomi ri katup melung khau central authorities ri Manipur la lu tuang kabang bi tai phupat lana lat loilau khang appeal sukane Infal April tarik na padai in time minun rui April bu khau Churachandpur district khau nai mai thangjing sing ti hai in than me bam de tu na rakalum khang gong raba milung khau kukijo community ri Manipur dong la lu khau communities kanai ka khau nu na mai asai ngan na mak na ba milung khau kukijo area khau tat kan gutma khang appeal sukan tongi mi ta khau in time me azu re thangjing sing ku khang moirang khau camping subam kai milung khau Bisnupur khani Churachandpur district khau security law in bu bam the tu na sakani police tong cham thailai na in time minun rakalum tat ni mai khau hai siswai me pat makhang kwakta khani phawngak chai Ikai Bisnupur District Khau Security Law in Bubam The to na sakani Sunday nung tai Bisnupur Khau nai mai thangjing temple khau in tai me azu re ra kalum law na Bisnupur Khau game su ka hau kan chwangi kumna kani re thangjing sing ku khang tuna camping tai ka hau kan chwangi mi lung khau ku ki cho community tuang mansai phai ri ni thangjing sing Churachandpur District Khau kunu mage tuna protest kai moi kani ku ki cho nun thailai na thau puni buffer zone ka na pat khang sumai koi chu Kuki jo community ta direct challenge sutuang di the tu na lapuni kumna mi khau tai tu liam na good mai gan khau siswai me pa tuang nai thai kani ra na garit pungai ni nai tu na sakane ka ge nai me jam di thai pat mai Rongmei Gospel Music Association roi mai kwai na khang in the garden a passion week hymn sing to my lang lo na ba me kagan roi April tarik rut na tachat kum sing nai na chui na pung Good Friday nungi mi tai ting zin kwang saru kuroi kwang tachat ngan Emmanuel Baptist Church Tamenglong khau tat kai pni Guest jam asai April tarik rut na pungu kum singnai na chui na pung khau tarik chui na padai February khori tarik thu March kum singnai na chui na pungu long khau guest booking sulau mai serial number ching chui na pungu phai pungu tamrut na chanai khori serial number ching chui na churuk phai khadrik dai na tachat ngan khang insan pni kaman roi ching khat na padai point ringu Tamenglong ting nai luan gin ki bu tarik rut na pungu kum singnai na chui na pungu lau chuan muak nai kalan nai ting zin muak nai Zing bang ting rai na ye gin ki bu tarik rut na charuk kum singnai na chui na pungu lau chuan ting rai na ye kalan ting sin muang na ye zing bang ting rai na ye
Mấy cứ quay na kinh in suy này kinh lau mười khăn ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biệt chân rệ cái ngàn mạng ngà thuần của quý. Sai khương thu chăm hay khẩu rình ngàn lau thế. In thuần lau thuần khoang rụ mà khai cây mê gan rủi. Kinh in sạm ta lau khô thuần của thầy.